Hadian shisngi ke jing dikut no juga jingking Shangkar ubat renik dan lingdot tongkaru MLA ke mau keruan haringkat ke jing senran langki officer ketenat PWD Roads menta kakat tadi ulbayar arja arpusau ulah hiar jurep ya kete jingking Shangkar larem hajan mau tong arpo kilometari na mau keruan South West Cass Hills District. Kejingking Shangkar kadai kebadan hasurok ba na jakran senong senlong kebal penyaso ikatan mau keruat bat paryong syadu surok ba National Highway hanong selong Eastern West Cass Hills District. Haba ajing kran sikilat patai kubur ubak renik dan lengdot tongkar ulaong. Makani kejingking kala dukut no namar bakala rim palat. Kabala kot syaka sunpost nem AA bat sakawairu namar bakaru komte yaka hakite gipor kami hapsu bat kani kajuk menta kabala bon ki kali he. Ulai turu bana kaliang katanat PWD menta kala penkrek ban snaswa daga subway kenang ban penyaso biang yakani kesurak bat la antat ba onla ban pendep haki khendiat tayo ban wan. Kumtaw la kerpat ikipat ba ban yaisha sipor ha kaba ke sorkar kadang penkrek ban snai kani ke subway. Mentai tip kalong tekatu kalau begitu sabam hadir kemudian kalong kemudian dan suara ajarong apa ajarong karena mustang ini art kadang long dan payah pedang kadang long tanggun thinking boleh aku sama makan bagi asesi struktur kadi full asesi struktur ni kembali kadi actually tegas lah ajrong kadi tangki sisi struktur iwan hakade gajingking berwan juga nakadaw bakala hap kani jingking dadu menen kesni ngalayo objektif menen tambah tim semlak bat koi menen baik nak link officer kelewan menen bro dari ngilawan menta banon page rekat dengan jingong rekat joki officer nak tenat PWD ai kubulai SDO GE bat koi ki officer balai donang hakane kesni wamtai ke pengyuk menjungo jingking hang ne hajan mautong hakaba kala kelem no oi cabangi persang pada asas ban pej ya kadau ngila sistem iban suto marka ciking kebal arim kebal ajandap san pusnem mensua ti suto bakalot bearing capacity jo kare ciking karkum sna mensua om sim design ya ki kali ki bahe ki ban kit kum kit mentah mensua la setang ki kali nriu tayar ru rekat berkalut rek bakndet haki por mendai tenri mentah kilon ki kali kan ar tayar ki kali khadriu tayar ki bayat nakane ban penlong kum ka highway ya ka de surok nang tai na surok pa nang stoi barwar semua keluar kita kene hi ya ka baro ke laki highway dise ki driver ki pun kan masuk bahkan ke jikin kapat la parkit de ta dau bah ki por baro ke jinyat kali ke bahe kala benlong bakal pen senjor no ke jiking wadla kene kalut ke pemerintah kene kalingi itu kap simdai kalut ke babon te henry ke jikit overload jo ki truk ke masua kala ben ka dau hakaba kala kelem no ke jiking oj ngim ngode ban blame yano mar keno eno la kalong ke pludi la kalong ke kitrok mar ha ke jinon kam na kaleng pludi kala le ko batam man bahai ke nesrok hadin baladap ke nesrok PMJSY kala bah kumne ti kitrok ru kisgo kum kala sok kala kawan kilawan yak nang ne tena kaleng pludi ru sim perla la kadon syana kaleng kormen ha ka plan ban replace no ya barok kini jiking ke barang telot bakum kini ndai hadu menta ka sokar kam perla ban le lu dikata wala kala persang bad initiate ka wei ciking hadir ko ipat bad itu nanti bagan ga ngia menta kan nang kampen state susu ka sarkar ban sim khia ban weng no igli ciking ki barang telot bakum kini kenang bakanam don kan no kono ke jingma saw kumbal laji hari ciking isgo manangu ublai trekandat ba watlah pedeng jong kanika accident hendre kanika trok kal hap ngne hendre om simdon memensaw kala hap ngi ba wat ban dadu than na kaleng ka trok kam dadu than mar kalong renti kar kom hap berkam chung tak ada ino kita kecing du ikene nak liang jong kecing non kam jok ki pajba ho aji sutho bakala kata ikatu kene hakatu kene sngi kan bangidang kan bangim padde bersnai kene sobwe dari sokumen nak liang jong ka department kala simkia kata-kata SDO GE bagi officer baro kala simkia benang ya krenik ni trai jaka hak bakin sya bersnai ke sobwe ber kesutunat ku baro bah bakin trai jaka kene masim kila sya bersnai ke sobwe ikme nanti batang katu kene tayo ila ban pendep kene ke sobwe la ka de sobwe ka bakham he ki humpai padu arjaka arlan la habasna ki humpai de kwilti de kaji simkia jo ke department kila ban pendep ka por ka biang kenang kedom kata ye ki pajba ki bala melin ban ya ji gre srok ni sutho bakalong ka ban ka jidu nong bakrau ladang ikhang no sundon kene ke srok ka bakalong mata den de kwilti hadin bala de humpai ban saya ban plibiang bar ki pajba ke saya ban ya biang bat sai simpat ngakentu
ni ke sarkar haka banga singwa ikblai bakal adon pa haka inisiatif yang korban ban replace gini jiking kebetulan ki badang bon ba kini kidong ki Tanjung ni oi in sa persang ban lum jektif nak department kadno teli kira don ki jiking ke kum kini bat kin sa tho ka sarkar ban replace no kham koloi da ki jiking ke baklan ki ban ya biang kum ke juk manta ban la ban ket ban ber kini ka load capacity ke ni truk ke he ki bayat manta kata kini ke jing persang nak lejongi ke bangsa persang ban lek kata ban lum jektif ban tho sarkar ban bijili no ke jiking betul ni tengah ai ku boleh ya barok ke balawan bat ni scam bangin yaisha kerpat ipajba ban nong ke yaisha ikatu ke resmi ke bangin dang trei ke trei hak wa persang ban thau de tilat leti ban yaj no nak ki ki surok ke badon kenang ba kadam don ke jingwet kan bangin nang trei ke trei pada lagi department ro kerpat ba kan sim khia ban sim ban terstet kan bala ni pendep ke trei kenang ba kadam kata kanong kata islam ipajba ke badon kam bis tangop tahi Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya